खुरुमजरी ISTV की पाउ मियंग ताबिरी बसिंगबु तराम नौचरी अहनबद मरोइबा पाउ मणिपुर दा स्पेनिंग मिल अमा लुपा करोड़ कुंगनी थोई चंगना साननबा मथंग थादगी थबक पाइखत पहौरगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्रीमती जुबिन इरानी ना फोंदोक्रे आर्मी ना मणिपुर प्रजा सिंगी मतेंग पांगदुना लाकबु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ना थागत फोंदोक्रे अमदे का हेन कंखिबना हौजे हौजे इसिंग पिरबसु महै चारोइदमा मफम यावरे हाइना एग्रीकल्चर डायरेक्टर फैरोइटम राजेंद्र ना फोंदोक्ली हौजी पाउ संधों पिजरी मणिपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मखादा स्पेनिंग मिल अमा लुपा करोड़ कुंगनी थोई चंगना साननबा मथंग थादगी थबक पाइखत पहौरगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति जुबिन इरानीना नुमित हुमनी चथकदबा सिल्क एक्सपो मदि सिल्क समग्रागी वर्कशॉप हौदोपगी थौरमदा फोंदोक्रे संगाई पाता लेबा मणिपुर सेरिकल्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखिबा हौदोकपगी थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मणिपुर सरकार की कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर टीएस विश्वजित ना सरुयाखी यूनियन मिनिस्टर इरानी ना मखाताना मणिपुर की फीसाबी सिंह अमदे सिल्क फार्मर सिंह येंगदुना भारत सरकार ना लुपा करोड़ कुनगनी थोई चंगना स्पेनिंग मिल अमस्थानना बवारेप लौरे मणिपुर सरकार न मिल असी मथंग थादगी सागत पे याननबा फाउंडेशन स्टोन न चिंगब तौननबा थबक पाइखतननबा मणिपुर सरकार द पुनिंग जिंगसिनखे महान मखाताना सेंटर दा यूपीएन लुचिंगब सरकार की मतमदा लिसिंगनी तरागुमदोय मसुंग तरागमरी गे सेनबा चहीदा मणिपुर पैना सुपना तगी लुपा करोड़ अनिगा लाख मरीफुतरुक सेंक्शन तौखे हंदक नौना सरकार पाइरिबा एनडीएना हौखिबा चही मरी असिदा नॉर्थ ईस्ट की ओइना लुपा करोड़ 4,938 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ओइना सेंथंग पीखरे मालेमगी मनुंगदा भारत असी सिल्क इंडस्ट्रीज दा अनिसुबा फिदाक कंदुना चाउना माइ पाकले मसी लमदम असोंगी फीसाबी सिंगी चाउरब खुदोलने मखाताना होनदुना मालेमगी ख्वाइदगी मकोकता लैनेना होनबदा मतेंग पांगबियो हाइके We would appeal to ensure that the Weaver Mudra scheme today benefit through various camps and banking arrangements weavers across the state. Through various studies and researches, the government of India has validated that wherever weavers have received Mudra Yojana, incomes of weavers have gone up by 50%. Given the dedication of the Honorable Chief Minister and the government of Manipur to the cause of weaving and weavers, we are hopeful that in conjunction with our financial services, if the government of Manipur can substantially increase the outreach of Weaver Mudra scheme to the weavers of Manipur, we in the government of India and especially the Ministry of Textiles look at possibilities of engaging with that one district in Manipur which has been declared such to ensure that through the Ministry of Textiles we can help benefit the local community from the soil to silk activity. चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मणिपुर असि मतम अमदा थबक सुबगी हैनबी निंगथीना लेरंब लमदम अमनी अदुबु ngасidi मदुगी हैनबी मांखिबगुम तौरे हंदक नौना सरकार असिना होनदुना फिसाबी सिंग अमदे लौमी सिंग इंटरेस्ट लोखलकपा खोंगथांग कयाना अनौबा आशा अमा पीदुना थबक सुनिंगबगी हैनबी अमुक हन्न लाकपा उरे मसी मखा ताना चथदुना अखोइगी सेनमिलोन फगतननबा होनमिनसी मणिपुर सरकार हंदक लॉन्च तौखिबा स्टार्टअप के अनिसुबा फेज के एप्लीकेशन लिसिंग अहुम हेना थाजिलखे सरकार असना पाइखतलिबा थबक सिंग असिबो थाजब अमगा लोइनाना बेनिफिशियरी कयाना खोंग थांजिलकपनी लौई भारत सरकार न लुपा करोड़ कुनगनी थोई चंगना सागदौरिबा मिल असिना बेनिफिशियरी लिसिंग अनि चमंगा अमदे थबक फंगद्रिबा मियोय कयादा कानाबा सोइदना फंगनबा ngamgani हाइके working people ne kwedi akhoi si thab churaga nungai jaba dum bagano ne do workers se matam khara mangore because we did not give to export for exposure. We did not give the chance to do something. There was no avenue, there was no farm, there was no platform to perform. Adugi potu ne kwede thenara mise. Adu ngasidi many ministers coming, visiting, interacting, helping. So these are the nurses. These are the real guardian na moibagi. Center da ikhoi leadership in the North East or particularly Manipur care to
Madugi Portuni. We are inviting application from the startup teams. This time we got around 3,500 applications. Innovative ideas like the idea ki level, talk about revenue ki level, like entrepreneurship we na hana level kampu. Thak suning mas subu kampu hai tare. Ado ki matik level ko station. Ano higher education je koi na government na 30% grant jaw na koi na encouragement pi rakanda. Koi station mi su yam da bane south da bane. We hold it. Sahi mga tao da koi ki life we can change. Every last 1.5 year da koi change almost. Army na Manipur miyam gi mateng pangduna lakpa bu thagat pa phungdu e haina Chief Minister N Biren nga se ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokpa humfuga mapal suba territorial army de gi thorom da haikre nga si thorom tu da Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Shyam army ki makok thongba police amade civil ki makok thongba ke asusar gya ke Chief Minister N Biren na makhatan haikibada army na Manipur da tawri thabak thorom singa si singthaningai oi makoi na praja singa nakshinan Minanaba, Tabak Torum Kasu Paikali Haki. India's territorial army is active in numerous fields. It has infantry battalion, the ecological task force, railway engineers unit, the oil sector unit, general hospitals and home and heart battalion, which was raised and deployed in the insurgency infected states. Manipur's home and heart TA battalions, that is 165 infantry battalions, territorial army. Assam, also called Manipur Terries. It is a large unit with strength of over 1,000. Its 8 companies are spread over the entire state of Manipur under 57 mountain divisions. And Inspector General Assam Rifle South is in every district of Manipur. The unit is performing its tasks admirably and has set highest standard in its performance. The personnel of the unit is present in a small detachment in almost all army, Assam Rifles unit in Manipur. Minister Karam Shyam na haikibada Manipur da ngalingai matamda army gi miot minai kaya lerambadu ngasidi army na afaba wakal amaga loinana miyam ga khusham naduna tongan ba chakwa thorangi thabak kaya paikhalagli phongdoki. Problem do face tongna ba the people son da bagi wakalo nama laise sig territorial armies da yamna intellectual oiba like shu fazna haiba yamna train torba narol sing mayam amana adi madugi organization gi setup sida moi ga akan ba adi miyenga ma sanga ga army ga praja ga lainaba relationship fagalakna na ba honna badugi mapan na ne ba ngasi akoi na masi gi khurong jaba adi phangi se Ka hena kangkhibana hoji ising pirabasu mahai charoi da mafam yaure haina Agriculture Director Phairojam Rajendra na phongdokli ngasi serauda mairongbi amadi chawhai gi lofam yengsinba khongchat amada paumi singda makna wafam singasi phongdokhibani khongchat aduda Additional Chief Secretary Letkogen Hauke KBK Thawal gi Program Coordinator amade atai scientist kaya social yake Director na makhatana laibak ngorok ngong kanglaba mafam da hauba hauji phawa satriba lofam singda ising thajilabasu kanaba leiraroi inil khara leiriba sat pahoraba lofam da ising pirabade phajana lokpa yakhigani maramasna tangai phadaba mafam da ising pinanaba Manipur da leiriba water pump dukan singda leiba stock sing leinanaba ngangnaba loire Hauji pump kuntra rom phangbangamle ahenba pump sing Impal Jiri lambi da puraknaba Assam gi anakpa kaichal singdagi leiragani haiki National Food Security Mission haidana koina maru oina phau thabagi aduga hawai makhal sing thabagi adigi ko cereal haidana koina chujak thabagi aduga scheme paikhale koi department lu market da value su machine wangba aduna maram moidana koi singi jaga da koi mapung oina hawai ji tharaga di selom singi lo machine housing na su yamna koi paisa jam tan ma da like ang song chali ba sing ji de koi ni sing piraga masi ai hingne haibagi koi thaja ba leite kaino har kanda hana already pra dry do kan mara si ru chiloi kange wa yamba ani sing biselo masi thodong ai kana dong mandre akoi massive scale da koi hoji koi survey to bi kanang lo ra report pi khare media da so khare hen severely affect over yam hen jine sokpa hagi ising di pir ba hingi do ba jaga singje adu mahana khando kana koi pirani adu ko pam lebi process to le ge koi matam jam sanga da ne koi local market da phangba dealer sing
local leaders sing khoi lawraga khoi pi ba se hayeng mati khoi hona honari Lawphom kaya ising phangdabana maram oiduna hauzik law pandaba asina lawmi kaya na awaba mayok naduna leirambado Manipur lengak na awaba si yengsinanaba state level high power committee semkhibaga loinana lawphom singda ising pinanaba thorang paikhalakpabu lawmi kaya na apenba phongdorakri amaromda hauzik ising thajin bagi matam helak laba lawphom singda lengak amade mari leinaba department na ising chingnanaba pump leiduna lawmi singda yenthoknaba thorang tawri haibasi karamba matamda thabakta onthok Doribano amade masina thabakta onthorpa matamda matam kaya yamna lawga doribano haina hangnarakli laikrak chalaba labuk singda phau pambi kaya kangsilaklaba matam asida hauzik khakta pam leiraga ising thajin gadoribasna law panba ngamgadoribra haibasi expert singna khanabaga loinana lawmi singda pautak pihaningi haire Matamasu kuina nong tarakta duna lawmi singna awaba mayuk na duna wakat kaya laikrabasu ngarang khaktamak warep lawduna thabak paikhat na bakhonarakli basti karigino haiba wahang kaya sulakli mari lainaba department na hauzik mafam kharada labukta ising chingkhatna na bakhonariba amade makha na pampiduna ising chingsina bakhonariba sida mijang mikhai naidana niyom chumna thabak pangthokduna ikang thoklaba labuk singda hana khudong chaba pina na bakhonabiu haire Akhang hai singnasu hauzik lairiba labuki phiba masida ising thajinduna kana khigatra kana roidra haibadusu khangan biu haina lawmi kayana appeal tawnarakli High Court of Manipur ki additional judge oina Justice Lunusungkam Jamirbu ngasti High Court of Manipur ki Chief Justice Ramalingam Sudhakar nawasak lokrai ngasi High Court of Manipur pangthokpa thoromaduda ain gi lamda thabak tawriba miyoi kayana sarukyaki Manipur University ki wathok athuba matamda loisilu Professor Jugindro amadi Syam Kesho pham thadou jail da lairiba oja amadi mahairoi sing condition yaudana thadou haina Imphal East ki manung chanba sekta pungdongbam amasung Loksang khongi apunba club amadi maira paibi singna ngarang numidang maira gi khongchat ama chatkre sekta apunba maira paibi luki secretary Phijam Ibem leimana taliba dabi ase mari leinaba singna thabakta onthokadabani hairi na akoi lai tama phangdaba haibase sabsa singi akoi tumi jati gi jumbire loi gadori bani aduna kari gumba moje lai tama phangdaba haibase akoi lai baki awabani aduna mama pa oi basing akoi su yaning de aduna athuba matamda akoi phaki bo waja amade sabsa singje condition amade yauduna akoi thadu piu si haibo kham se oi thamjari Amaromda Manipur University ki wathok kamari leinana mahairoi sing amade police ka muknaba thorakpa amade laikai asida Manipur University ki pro vice chancellor leibana maram oiduna security leislakpa sina chathok chasinda laikai miyamda akaiba kaya oirakpa asigi matangda wangkhai puja lampak women's welfare organization chawkhat khongthang nupi lup amade thangapat mapal mayai laikai women's development association Imphal public club Thangapat Mapal amasong Young Voluntary Organization Wangkhaige pangthokiba apunba mifam amana wathok asilosin riba phawba Pro Vice Chancellor Masasi Security Zone oiriba Government Quarter da leinanaba dakshin krehari All Manipur School Students Transporters Welfare Association na chahi khudingi pangthokpa school service toramba laikhidraba singi mafamda haikalaikat tamduna ikai khumnabu utpagi thoram ama handak chahi ki oina ahumlak suba haikalaikat tambagi thoram pisum ningombam lerakta leba yaifal lamjing luke community hall da pangthoklagani haina association asiki general secretary Jimmy Tongbramna phongdorakli Wangkhaida leba association ki office ta pangthokiba pawgi mifam amada general secretary na makatana lagliba October gi tang 10 ga mari da pangthokadaba thoramasi ki mangoinana hayeng October tang 10 da rims ki blood bank ta blood donation ki thoramamasu pangthokani mapung weba thoram pangthokadaba numita handak pangthokiba class 10 amasung 12 ki makong mathang tarba mahiroi singyauna school gi mahiroi thindok thinjin toramba laikhidraba association gi members singi macha masu singna makok mathang tarakpa yauna chada marifu gi mathakta mak phanglakpa mahiroi singdasu manamathum piduna ikai khumnabut kani hairi civil society organization club organization mara paibi gi lupsing amadi sina khudim famda appeal tokjining bam khangna October gi tang 10 ga mari nongajing nimichi dadi akhoi gi ban blockade na chingmasi tokbidana ba akhoi gi site gi appeal tokjari Thawal Commando amadi kunga taruk suba Sam Rifles na Ingaurok Turel gi nakalda lotuna thamlamba khushuklai kaya phagat kre
Manipur State Power Company Limited Loisangda Senja Thumja Chathabagi Shikiba Maral Singh adu handok le haina Maoist Communist Party Manipur Standing Committee gi Coordinator Kyong Han Mangangna Thadorpa Cherol Amana Khanglakle Cherol Islamaka Taraduna Senja Thumjagi Waphamasi Mioi Kharana Data Semdok Sadoktuna Miamda Lana Uhanbaki Wapham Kaya Masuleramle MSPCL के मैनेजिंग डायरेक्टर हापदा यामद्रबदा लुपा करोड़ तरा मंगा दगी तादना अचौब सेनफम अमा पिथोक पिसिन तौरे हाइबदु कुपना थिजिलुबदा वाफमसी चिनबुंग वादना हेना युमफम ओइबा अदुगा मदुगी चपचाब खुदम चांगदम सिंह अदु लनाई नुंगाइनदब सिंहना हेना सेमजिन छाजिनबा वाफम सिंह ओइना लुप असिना लौई हाइरे लुप असिना हानबदा माइकई नामखकी वाफम येंगलगदे अरानबा लेबगुम खलंबदु ओनरमले मियामदा मपुंग फाना मई पीबा यादब सिंह सेमजिनबा असिना चिंगबा थबक सिंह मियामदा लोइसंग असिना मसक थोकना उलिबा मखै लुप असिना वारेप असि ngaktuna चटकनी हारि Kangla manung dalaiba chakpagi khubamda hikaleka tamkhrai thoramatuda chakpa phayengi khulakpa ningthausam toyaina chakpagi laikhidrab ahlaman ipai pusingbu ningsingba oina langban tha manung asida asiman thaba haiba thoramasi pangthoktuna hikaleka tambani haiki Thamoi Sengna Madi Manung Mapal Pauna Thabak Torabade Right to Information Act Mathau Taroi Haina CAF and PD Minister Karam Siam Haikre Wapama Singasi Palace Compound Leba Lamyan Basanglenda Thasi Tang Manga Dagi Hauna Manipur Information Commission Sinduna Numit Mangani Chatharakpa Right to Information Week Lisingani Taragani Pal Loishin Baki Thoramda Minister Haikibani Loishin Baki Thoramatuda Manipur State Planning Board Ki Deputy Chairman S. Rajan, Chief Information Commissioner T.H. Ibobi, Information Commissioner Dr. S. Ibocha, Amade Oinam Sunil Su Sargyaki. Balan Thoramanung the Pangtokiba essay competition ge Makong Matang Tarabasinda, Certificate Amadi Sale Gimanayan Toki. Minister Karam Shyamna, Tabak Amataubada, Manung Mapal Fauna Taurabadi, RTI Gimathau Taroi. Arona Tuki Tabak Lady Bamakai, RTI Mathau Tagani. RTI activist sing Yamna Tona Labor Mathau Tai, Miamgi Kalaga activist sing na RTI Tabagi Mahota, Lanai Kudong Jabalona but Tabadi, Tohaning the Haki. Any activist, social organization the OBI, politics the OBI, RTI OBI, why the guitar car lazy, Matona Amasangel, Manatoga Magi activities, public interest. Personal benefit ki damata dikana am kharagi interest or natraga masagi interest adum bagi wakalun de RTI activists in the landing de adi tungda horai banarol sing sigi apa wakalon inot pibangamba department sigi department si oiri ne aduna exi fachana implement torga hena transfer in oina onna bakanda Manipur Sigi Department Sihena, a Pangal Kankalan Batarkar Lehaina in a Kanjai. How's it Pau Mertana Temba Brematang Lawinasi? Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairabo upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Taret Foods के अनोबा प्रोडक्ट ओरिबा एखोइगे इरमदम असिगी पोथोक यामना हाउबा क्वालिटी लाइन पुथोक चबा चगहाउ बुजिया मणिपुर के मफम खुदिमक्ता याहुन्नबगी पांदमदा स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कौजरी मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ओइबिनिंग मियोय सिंगना पिजरिबा नंबर असिदा कॉल तौबिरउ Taret Foods redefining black rice. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library,
activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Combined tutorials for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission opens for revision. Class 12 CBSE 3 months revision course. Class 9 and 10 CBSE 3 months revision course. Class starting from 8 October 2018. Van service, hostel available for boys and girls. Combined tutorials for CBSE. Sagwalbal Moirang Lerik Bachin, bus parking. Break matungda amuka natam noksari makataba pauda Mioiba Kunaigi Awaba Kohananaba Mipamama Universal Family Organization UFO Southeast Asia Northeast India Manipur Sindhuna Press Club the Pangthokre Tauramatuda M Naudalen Khomba Universal Mothers Organization ki M Sorojini Lema UFO South Division ki Commander L Fulchan Su Sarugyaki UFO ki President Ngasepam Nilakanta Khumana Mioiba Kunaigi Awana Khudingmaki Horapam Mutatnaba Mayai Luishang Singh Hangdok Bahore Mioiba ki Marakta Muknaba Lining ki Kenaba Laitaba Wathok Singh Horapam Kudimak Waroisin Purak Minaduna Tangdu Laitaba Ohenba Mathautai Haiki People's Revolutionary Party of Kanglai Park Prepa ki Nipuga Mathoy Suba Mapokumon Thorungo Mari Lenana Manipur ki Tongan Tongan Mamapam Singda Festun Telamle Mapokumon Thoram Ngasini Haina Kangan Bage Festun Singado Imphal East West Amade Kangpok Piyauna Manipur ki Tongan Tongan pa District Singi Mapam Kayada Telam Kibani Amaronda Pripak Progi Fingang Lanmigi Nipugani Thoirak Suba Mapokumon Thoram Ngasi Loop Asigi Central Headquarter General Headquarter Mobile Unit Sing Checkpoint Sing Amadi Base Area Singda Loop Asigi Makok Thongba Officer Kayana Saruk Yaduna Pangthok Padanatana Iraija Singaloina na Iramdamgi Mapam Kayada Su Paksana Pangthok Rehaina Pripak Progi Assistant Publicity Secretary Ishing Chaubana Thadok Bat Cherol Aman Haire Tauramasi Mapungoina Loop Asigi Chairman Apiba Pauzel Pathokpa Loop ki Luchingba Kayana Yawol gi Mathok Taba Wafam Kaya Phongdokpan Oike Mapokumon Tauramasida Tongan Tongan ba Sinpham da Leiriba Ireicha Kayana Saruk Yakiba ki Damak Loop Asina Thagatpa Phongdorakli Hayeng October 10 da pangthokani Tauramba Chingi Luchingba Singi Numit Atopa Numit Amada Miyamgi Numit ka punna pangthoklagani haina Chief Minister gi Secretariat ki Cherol Amana Khangalakli Mera Chaurel Hobana Lakpada Manipur ki Governor Dr. Nasma Hebdulana Manipur Miam de Proposal Pirakli Mera Thana Lakpada Pangthokpa Lamdamasi ki Natki Kumayasi Lamdamasi Khunda Minari ba Purup Singi Marakta Unity amasung Integrity Puraknaba Festival Amani Festival asina Purup Singi Marakta Wakal Taminaduna Amatta Oibaki Mari Chesilhanduna Tangdu Laitaba amasung Watta Padaba State ama Oirasan Hari Chief Minister Nongthambam Birena Sumera Chaurel Hobagi ay proposal Pirakli Festival asna Tongan Tongan ba Purup Singi Marakta Machin Manaw Oibagi Mari Chesil Handuna Wata Padaba Ing Tapa Manipurama Purakpo Oirasan Hari MPCC ki President Tian Hawkin na Sumera Chaurel Hoba Panthoibi Imagi Irat Thoram na Lakpada Haraw Tayamba Phungthokpa Loina na yai proposal Pirakli Thoram asina Lakpagi Roina na Lamdamasida Hatna Sunaba Yaudaba Chaukhatpa Nungsi Chanana Chahonga Hongna Panba Manipur Ama Purakpo Oirasan Hari Hanagi Deputy Chief Minister Gaikangam Nasu Maitei Lining Lai Solgi Manungda Achopa Thoram Ama Oiriba Mera Chaurel Hobana Lakpada Lining Asibu Chatpa Miyam da proposal Pirakli Kumayasina Lamdamasida Migi Aiki Kaidana Kanglup Kuding Nungsi Chanana Labor Oirasan Hari Progressive Right Association Manipur na Sindhuna Kumdam Saireng Lairik Amade Khori Rolda Natki Saktam Koba Lairik Ani Irabot Bhavan da Phongkre Thormaduda Saireng Saidinaba Masu Pangthoki More Hospital na ngasi Miron Binupi Singbu Laing Bagi Camp Ama Pangthokre Camp Ado State Health Society Amade District Health Society Technopalga Khusham Natuna Pangthoki Bani Miro Labinupi Chanirom Lem na Laing Bagaloina na Darkar Lebe Hidak Langthak Sing Piki Ultrasound Yauna Atay Atopa Test Kaya Sulem na Pangthoki State Health Society ge Maternal Health ke Nodal Officer Dr. Mina Seramna Thorangasi India ki Oina Miro Labinupi Singbu Masamo Phana Thamnana Bamade Polakadoriba Angang Singishu Masamo Pananaba Akanaba Tabak Pakat Pani Haki
Masa Singlup Morena Sinturangasi Ahumlak Suboyna Langban Haisoi Katpagi Thoram Ama More the Leba Maite Sanglan More the Pangtok Pathoram Atuda Tongan Bahiram Sing the Taupuramba Layo Kraba Al Singbuning Singduna Langban Tagi Haisoi Tambagi Thoram Pangtokre Thoramadu the More the Labor Club Organization, Civil Society Organization, Maira Paibi Imai Belkeana Sorgiaki, Thoram Loish Labamatunda, Kuzairok Turelda, Laioi Kraba Halaman Sing Amade, Imung Manunki Laioi Kraba Singima Pamda, Haishoi Tamki. BJP Wangjing Tentagi Chahigi Oiba Boot Level Committee Mipam Wangjing the Pangtokre Mipam Aduda Wangjing Tenta Kendragi MLAP Brojan BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Organization P Premananda Maite Thawal District ki President L Deven Susaruyaki Prepa ki Nifu Mathoi Shubama Pokumon Thoram Pangthok Pagaloina na Chahi Khudingi Puthok Pat Chefong Kangla Sempung Volume Mari Issue Mari Fongkre Loop Asigi Publicity and Propaganda Secretary in Charge Laibak Ngak Pagicherol Amana Mapokuman Thormasi Party Sigi General Headquarter 707 Battalion Transit Camp B3 M1 M2 M3 Amasung M4 gi mafam singda su pangthoki Mapungweba Thoram General Headquarter the Pangthoktuna Party ki machu taret ki phiral chingkhatki Tungda Publicity and Propaganda na chahi khudingi Loop ki mapokumonda puthok pache phongki Loop Asigi Acting Chairman Laibak Miam the PVF proposal Gerald Bo National Media Amade Local Media the Hapiduna Miam the Papa Pangan Kiba Masung Electronic Media Amade at a news channel Sing the Sus Handoktuna Lamdamasigi Miam the Tab Pangan Kibagi the Maksu Thapa Pungtokli Tengnopal District Manung Chanba Ringpam Kuldaki Yong Ikai Thibima Thawalamade Tengnopal gi Forest ki staff Sing Kanduna Manipur gi Zoological Garden Iroi Sembada Kushnakre Amaromda Forest Department Lieutenant Chatharpa Uchek Lang Phagatpagi Drive Tanga Sisu Wangu Khong Makong area dagi Uchek Lang Mari Phagale Hari Students Legal Literacy Club amangasi Tengkongjang Government Higher Secondary School Noneda District Legal Services Authority Tamenglong Chairman and Manoj Kumar Hudokre Thoromatuda School Asiki Principal D Golmei Amadi Agui Kameshu Suryaki Tharungi Sargomoina Legal Awareness Masupangtoki Communicative English Teaching Institute Thawalgi Numit Humni Chatharpa Parents Teachers Meet Ngasi Ojaki Numit Ki Thaurunga Loinana Loishin Kre Thaurumadu Education Minister T.S. Radheshyam DC Thawalgi S.C. Tereja School Asigi Founder Principal A.K. Sanjoy Shu Saryaki School Gi Puthokpa Magazine Amasu Phongki Minister Radheshyamna Aphaba Mahiroi Semna Bagidama Oja Amadi Mama Bapa Singi Marakta Aphaba Mari Thambatangai Phade Oja Singna Mahiroi Singbu Machamangni Khanna Tambiba Mama Mapawiba Singnasu Yumda Oja Amagum Angang Sing Takpiba Amadi Sena Birabade Kunaya Sida Hena Aphaba Mahiroi Puthokpa Ngamgani Haiki Parents Singnasu Angang Singse Magi Makoigi Masak Tenate Satra Amane Hain school la tambi ko mai imung manung sira taxi kasi kramaina mi ga loina gani ahal mana kramai bewan taw gani maru pang na kramaina loina gani hain sim mas yum na ki tambi ra ta ra gani school ga yum ani mo sira phadana positive ko la ta ra gani ado re gani environment se yum na so phawai environment positive ho ba school so adu mo positive ho environment ko lai ra gani masa ai na hai sawa parent ari teachers then environment Adu lairagadi apawangan sing soida oiganena ai thajai Loyola School Liage Parents Degaloina na Class 8 Recognition Tobagi Thoram School Sida Pangthokre Thoramaduda DC Senapati Shomorji Chalam SPM Pradeep Liai Kulen gi Chairman Thaimaishan Taichu Sorgyaki Bisnupur District Chahi Sigi April the September Pauda Scrub Typhus Positive Mioi Taraka Humdoi Oiba Loinana Laina Asi Sandorpa Tinganaba Nomagi Oiba Miango Wakal Taminaba Thoram Ama Pubala Loktak Maru Community Hall the Pangtokre Medical Department District Surveillance Unit Bisnupur Amade Pubala Gram Panchayat Laiba NGO Maira Paibi Singh Kusham Nadra Pangtokiba Thoramaduda Thinungai Jilla Parishad Member Oinam Joychandra Pradhan and Ranajit OC Oiramba ke SS Binoy Saruyaki Dr. L. Bidalaxmi Amadi Dr. L. Raitandrana Resource Person Sing Oina Wanganki
Lucknow da pangthokiba mari suba International Science Festival ge model presentation da Manipur na hanba ani suba masung ahum suba lautuna team champion oibada natana cultural dance da su hanba mana laubangamle CSIP Center Drug Research Institute Lucknow na sinduna pangthokiba festival aduda Johnson Higher Secondary School gi mahiroi sing Thiam Nandalge Robot na hanba St. Mary Higher Secondary School gi mahiroi Florence Nengshiva Vaite amasung Arnapurna School gi mahiroi Asem Danito na ahum suba tarke Loishinba numit ki thoramda Manipur gi Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar su sargyake Haukiba tang manga dagi Nepal phawba Goa gi Margaon da pangthokiba Women's Carnival All India Multilingual Play Dance and Music Contest Cum Festival da Imoinu Cultural Organization Chinga Makhana Manamathum kaya lorpabo Model Club na nungai ba phongtorkli Manamathum singatu da organization asigi henju nahana Best Production Script amadi Jury Award lorpada natana Haubam Premlatana National Damodar Award Best Actor da T.S. Maheswari Best Actress da T.S. Mamata yauri Manipur gi timaduna Jagoi Kanglup ta su second best production tarki hari Kadana kontha halup chawkhat khongthang luka khusham naduna mayai ka bachinja ki mayokta miyam gi khana nei naba mifam ama kontha halup kaithel da pangthokre mifam aduda kadagi president in charge S Priyo Kumar kontha halup chawkhat khongthang luki president L Liklai ward member Khaidem Jamini su sargyake Nupi Samaj ki president Thokchom Ongbi Ramani kadagi secretary general Dipanjit Ningthokjamna resource person oina wangangki Rajashri Bhagachandra Cultural Foundation Manipurna chahi khudingi pangthoktuna lakpa Rajashri Bhagachandra laikhidabagi chaniga kullak suba thoram Uttar Pradesh ke Mathura district ke Radha Kundada leiba Meera Manoranjan Dharmashala da hokrai thasi ki tara nitoi phawba numit marini chathagadaba thormasida Mathura ge DC Sarvagya Ram Mishra Manipur gi ningthau lesemba sana jawba su sargyaki Adivas God Puja Tarpan Galoinana Rajashri ki photo da hailai katunai kai khundabutki Numidangi matamda Bhagachandra ge documentary film utpagaloinana pung cholom utki Chief guest soikiba SR na Radha Kunda area da leibak asigi state khudingmakta leiba phurup amagi laisang leibe yai hairiba laisang adu masak thokna asoyangam yaudana ba paikhat payaba thabak paikhat kani haike Manipur gi ningthau lesemba sana jawbana Manipur gi masaki oiba ina khulaba cultural heritage lejai masibu yoktuna thamba made malem da saktak na bohona ba haibasi ngasig mirolda yamna chawba singnaba amani haike Ras Leela is famous worldwide and Rajashri formulated this Ras Leela in 3 different types and they are Maharasa, Kunja Rasa and the Vasanta Rasa. These are the 3 kinds of Ras Leela formulated by our Rajashri Bhagachandra. His contribution to the culture of Manipur is praiseworthy and his parent, the parent of Rajashri Bhagachandra's reigning period is known as the golden era of Manipur culture. Chaniga Kunsuba Rajashri Bhagachandra Laikhidabagi Langban Thasi Numit ki Thoram Navadip Dhamda Leba Sri Sri Anu Mahaprabhu Mandir da Pangthokre Sri Sri Anu Mahaprabhu Sevait Samiti na Sindram Pangthoki Pathormatuda Ya School Kendra ki MLA T.S. Saitabrata Art and Culture ki Director Aribam Sivadas Senior Citizens for Society Bisnupur ki General Secretary Laishram Heramotsu Sarugyaki Ganga Turel da Tarpan Katpagaloina na Laikhidrabaki Mapam Daikai Kunabutki. Bisnupur Commando OC Beluntang Wi-Fi gi command makada Bisnupur Police Commando masung mga suba Jammu and Kashmir Rifles ki apun bakang buamana KSCP Noyon gi active worker ama Nambol Bazar da ki ngasinung thil phare hairi Phagalaba MUSC maming Irengbam Gitchandra chahini pugataruk Apokpa Jiban Wangu mamang sabal dagini Mangon dagi Manipur People's Party ki President da Pinaba Lupa Lakun gi demand note ama suphagat pangamle hairi
Palen GP amasung Kakching PS ki makhada leba Palel Mayagi Bijaypur Mamang Lekai da leba Laitan Them Loken Meite ki imungda Social Development Organization Palena Balance Update Palen Wachef ki Kuthangda Miam gi mateng niduna phanglakpa lupa lising kuntra taruka chatret mateng pangkhre. Manipur University Teachers Association gi ngasi phangkiba General Body mifamna University ki phajinduna leiriba oja mahairoi amasung staff sing thadokpada thengthaba FIR handoktaba gi mayokta hayeng mass casual leave launaba warep laukre. Professor Jugindrona Ministry da thakiba cherolda yaukiba terrorist manba khongjang changsinba sing terrorist ki thawong amasung university ki accused criminal haiba lebak macha tadaba warol siznaki babu mifam aduna kan yaningda phongtoki university campus ta academic normalcy ama laitriba phawa listing ani taranipal taramapal ge pangthokadaba examination amade admission ki thabak thorum sing lepa Professor Jugindroda Mutana Cooperation Pita Bahinas Warep Loki. Pazin Kiba Mahiro Emadi Waza Singh October Taramatoi Pabagi Mananga Tadok Naba, Marilenaba Authority na ultimatum Amapishin Bagaloinana, Maduda Tabak Oina Pangtok Trabadi, Akan Bakongjang Changsnanaba Warep Lori Hari. Manipur University Staff Association ki General Body Mifam Amasungasi Pangtoktura, University ki Housik Oriba, Pibam Gimatang da Kupna Kanakre. Mifam Aduna September Kunda, University Campus Manungda Security Singna, Tiba Humbaki Tabak Amasung, Pro Bhishina Ministry da Takiba Warolda, Pazataba Wahiwata Yaukibabu, Kanayaning da Bapongtokli. Musu Mutam Sung Musanalo Kibawarep, Nasi Mifam Aduna Amata Oina Yanaduna, Puna Lemina Nebasu, Warep Loke, Hayang October Tarada Solidarity Utpa Oina Nomgi Oba Casual Leave Launabasu, Warep Loke. Tata Consultancy Service AA New Teliga Kusamnatuna September Taragatareti Chathakiba, Scheduled Tribes, Scheduled Caste Amasung Sotaraba Kambu Singi Lemna Chathakiba, Employability Training Program Nalit Imphal the Lotion Crack. Training Asida Mioi Kuntragani Toina Saryaki, Lotion Bagi Thorumda Institute Asigi Additional Director T. Gunendra, Tata Consultancy Trainer Sunil Vareli, Nalit Ki Center Manager S. Rajendra Susaryaki. Milal Maya Lusangi Lisingani Taraganipal, the Gilisingani Kungamatoi, Papugi Oina Tau Punanaba, Mio Nipan, Educative Member Taruk Amasung Advisor Manga Kankrai, Tauchom Babulchan Maite Bulup Asigi President, Mutum Manglemba Maitebu General Secretary Oina Kankrai. Yawalo Jai Govera, Yakaimato Shubalai Kidabki Ningsing Thoram, Irabad Babandaleba, AISF ki Office the Pangtokrai, Thoramasida Federation ki State Secretary K.H. Ramesor, in charge M. Joy Kumar, Vice President M. Ramananda Susarug Yaduna, losing Basiki photo the late Shukatuna Ikai Kunabutki. Lomi Shinmi Loop, Ishikana, Eco Green Park the Su Chai Guberagi, Ningsing Thoram Pangtoki. Thoramata the All India Trade Union Congress, Manipur State Committee Secretary L. Sotin Kumar Susaryaki. Ishing Kangbadagi Lofam Singh Low Sat Pangamdribasi Yanglaga Kurai Kendrigi MLA L. Susil Rogi Mideng Makada Paknung Kangla Sipaimadi Kangla Sangom Sangi Lokon Singda Pump Mangana Ishing Piba Hokrai. Government ki Tausilasina Chada Yang Kairom de Ishing Panganbak Ngamlaba Yai Haina Lomi Shingna Pongdokli. How's Sanabagi Pao Mupizeri? Ngasi Sanabagi Pauda, Ziribam Higher Secondary School ke playground Chathari Benipal Suba Majurun Bibi Memorial Football Tournament ke Ngasi Sanaki match the RYC Ragai Jangna New Life Club Football Ani Amada Thoikrai Hayeng Mirpur FC Amasung Mokamlung FC Sanagani Hari. Ziribam ki Lamland Community Hall kam Kangsang da Chathariba Hanba Elangbam Purnima Veteran Women Kang Tournament ke ngasi sanakiba match ta Sanamahi Kashar amasung NMK Panjal Nipanipan Chanaduna draw chatkrai Thasi ki Taramathuida LEC Babu Paramasung Sanamahi Kashar Sanagani.
October 2 फाउबा पुणे द पांगथोखिबा यांखैगा निथोय सुबा एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स चैंपियनशिप के केजी हुंबुद्रा मंगागी मखागी कांगलुप्ता लैतानथेम दिनेशना जूनियर मिस्टर एशिया की टाइटल फंगलकले महापुंगसी पैलेस गेट लेबा रेडियंट फिटनेसना ताराम ओख्रे थरमतुदा रेडियंट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नेप्रम रोमियोना दिनेश द सेल की मना खुशनखी चाही सिगी दिसंबर दा बैंकॉक द पांगथोकदबा सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की दमक सेम सारे हारी पनबयाई चैंपियनशिप अदुदा जानसी मैसनामना चाही कुनगमाथोई मखागी जूनियर मेडल फिजिक्ता हुमसुबा केजी हुमुद्रा मंगागी जूनियर दा लाइमयुम हेनरी न मंगा सुबा केजी यांखैगा मंगा फाउबगी सीनियर द एल नेताना हुमसुबा केजी हुमफु फाउबगी सीनियर द एल रॉबर्ट ना मंगा सुबा सीनियर गी केजी हुमबुद्रा मंगागी कांगलुप्ता के अर्नोल न मरी सुबा मसुंग एन जी सुरचंद्रना मंगा सुबा ताखे केजी मरिफुगी मथकी कांगलुप्ता ए बोबी ना अहनबा वाई मोमोटाना नुपीगी अहनबा सरिताना अनि सुबा जमुनाना हुमसुबा रेबिताना मंगा सुबा ताखे हौजिक सानबगी मखाताबा पाव बोया निंथौजमदिगे मुगलौबिसी मोइरांग कॉलेज ना कामाख्या पेमटोन कॉलेज हियांग थांगबु माइथिबु पिदुना सही सिगी ए प्रताप सिंह मेमोरियल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज फुटबॉल मैन टूर्नामेंट की चैंपियन ओइख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी की मियंग मखादा थंबान मरी कॉलेज ओइनाम न सिंधुना ममांग थागी तांग कुनमरी दगी कॉलेज कुनतरुंगना सरुक यादुना ओइनाम कांगजेबुंग सथरखिबा ए प्रताप सिंह मेमोरियल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज फुटबॉल मैन टूर्नामेंट ngasi loisenkhre टीम अनि की सानरोई कुनिथोइना सानबदा मतिक सादबा ओइनाम कांगीबुंगदा सथरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा रोइबा मैचता मोइरांग कॉलेज ना कामाख्या पेमटोन कॉलेज हियांग थांगबु गोल मरी अनिदा माइथिबु पिदुना चैंपियन ओइखिबनी टीम अनिमंगना अपिबा मतमदा गोल अममम चानदुना ड्रॉ चटपदगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्कना डिसाइड तोबदा मोइरांग कॉलेज ना कामाख्या पेमटोन कॉलेज हियांग थांगबु माइथिबु पिखि मैच असिदा माइ पाखिबा मोइरांग कॉलेज गी अपिबा मतमदा सनखिबु गोल अदु एम मालिकुर कोमना मैच की तारा तरेस सुबह मिनिटा सनखी मैच असिदा माइथी खिबा कामाख्या पेमटोन कॉलेज हियांग थांगी गोल अदुना टोकियोना मैच की हुमफुम दोई सुबह मिनिटा सनखी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्कटा सनखिबा मोइरांग कॉलेज की गोल सिंह अदुना गुनेश्वर रोजंता अमदी धनश्यामना सनखी कामाख्या पेमटोन कॉलेज हियांग थांगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्कटा सनखिबा अमतंगारबा गोल अदुना सुरजितना सनखिबनी सही तरामरी मखागी नुपी मसागी डबल्स की फाइनल दा असम की तनिष्का पाटर अमदी मणिपुर की एन चार्मी की जुरागा मणिपुर की युमनाम अगु अमदी मणिपुर की लाइसम लिंदा की जुरागा सानरगनी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की मियंग मखादा मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना थासी की तांग तरादगी स्टेट मंगागी नुपा मसा अमदी नुपी मसा टेनिस सानरोई कुंथाना सरुक यादुना लंपेनपाट ऑफिसर क्लब की टेनिस कॉम्प्लेक्स लेबा डेको ट्रप सथरिबा सही तरामरी मखागी नुपा मसा अमदी नुपी मसागी आइटा चैंपियनशिप सीरीज टेनिस टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा डबल्स की अहानबा सेमीफाइनल मैचता असम की तनिष्का पाटर अमदी मणिपुर की एन चार्मी की जुराना मणिपुर की युमनाम थोइबी अमदी मणिपुर की एमएनसी सनरिमगी जुराबो सेट अनि सिनो तरुक अमा अमदी तरुक अनिदा माइथिबु पिदुना फाइनल संखिबनी अनि सुबह सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा मणिपुर की युमनाम अगु अमदी मणिपुर की एल लिंदा की जुराना असम की अद्रिका राजकुमारी अमदी मणिपुर की विद्यारानी लमाबम की जुराबु सेट अनि सिनो तरुक अनि अमदी तरेट मंगादा माइथिबु पिदुना फाइनल संख्रे कैटेगरी असिगी अरोइबा मैच हयेंग सानरगनी अमरोमदा नुपा मसागी डबल्स के सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैचता मणिपुर की अस्वाजी सेंजम अमदी असम की अंतरखता मुलीगी जुराना असम की बिब्रासी विश्वास अमदी भेट आदित्य कलित्या की जुराबु सेट अनि सिनो तरुक अमा अमदी तरुक अमदा माइथिबु पिदुना फाइनल संख्रे सही तरामी मखागी नुपी मसागी सिंगल्स की ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैचता असम की तनिष्का पाटरना असम की अद्रिका राजकुमारीबु सेट अनि सिनो तरुक सिनो अमदी तरुक अमदा माइथिबु पिदुना फाइनल संख्रे अमरोमदा मणिपुर की विद्यारानी लाइसमना मणिपुर की लाइसम लिंदाबु सेट अनि सिनो तरुक अनि अमदी तरुक अमदा माइथिबु पिदुना सेमीफाइनल संख्रे मणिपुर की एन शर्मीना मणिपुर की यमनाम थोइबीबु सेट अनि सिनो तरुक सिनो अमदी तरुक अमदा माइथिबु पिदुना सेमीफाइनल संख्रे
Assam gi Brikam Aditya, Manipur gi Neeraj Thoksom, Assam gi Antarik Tamuli amadi Assam gi Beda Aditya Kalita Sathariba Sahitra mi makagi nupa masagi singles ki semi final sangkhrei ngasi sanaki ba ahan ba quarter final match sa Assam gi Brikam Aditya na Assam gi Harsit Borabu set ani sino ani suba quarter final match ki sanaki bada Manipur gi Neeraj Thoksom na Karnataka gi Gavin Wahengbambu set ani sino ahum suba quarter final match ki sanaki bada Assam gi Antarik Tamulina Manipur gi Rajiv Kumar bu set ani sino amadi mari suba quarter final match ki sanaki bada Assam gi Bed Aditya Kalita na Manipur gi Rohan bu set ani sino da mighty biduna semi final sangkhibani District Sports Association Kakching na sinduna ngasi dagi team tarung na saruk yaduna association asigi ground da tara taruk suba Kesu Kumar Memorial First Division Football League Tournament hokre ngasi ahupun miki sanaki pada FC Lamjaung na DYA Elang Khangpopi bu gol ani sinoda amadi ani suba match ki sanaki pada SWC Waikhong na PYC Kairakpu gol ani sinoda mighty PK All Manipur Volleyball Association gi miyang makhada Youth Progressive Club isok makha lekai na sinduna ngasi dagi club asigi ground da team tare na group ani thongna khaidoktuna East 11 Junior Men's Volleyball Tournament hokre ngasi ahubun mitki sanki ba ahan ba match da YPA Hiranmaina SDI team A isopu set ahum sino kunmanga nipal kunmanga kunlamadi kunmanga tara nipal da maichi piki ani suba match ki sanaki bada YMDO hairangoi thongna SDI team B isopu set ahum sino kunmanga kunmathoi kunmanga tara mari mari kunmanga tara manga da mighty papi khrei ahum suba match ki sanaki bada YPC isokna makhia mayang imphal bu set ahum ama kunmanga tara hundoi tara nipal kunmanga tara mari mari kunmanga tara mapal da mighty papi khi Sahi Tramapan Makhagi Benu Mag 1 day limited over zonal league ngasi sanaki ba match da Manipur na Arunachal Pradesh bu ran sam ga kuntra mari da mighty pi khre Manipur na tos ngamduna ahan ba betting tokibada over kuntra mapan ga ball amada wicket loine turaga ran sani kuntra lauki masigi pakhom da anisba betting tokiba Arunachal Pradesh na over kunipal ga ball amada wicket loine turaga ran marfu tara truk khag lauduna match sasi mighty khibani Tagachiri boyai hauzalo islak padanga sinomagi ba inga sagi paw mo pijari Environment Directorate ki phangki banga sigoi ki bainga sama di nungchu ki pawda khwaidi ki sakhi ba Celsius degree kunthrom dai dasmik kunthra mapal khwaidi ki ingba Celsius degree taramathoi dasmik marfu tarok Nuksita ya wising manil gisang maximum dasada marifu tara truk dasmik yang kai taruk minimum dasada kuntra manga dasmik kuntra mapal oike ngasigi nong sugi bagisang sino dasmik humpu mapal millimeter ne Hauzero eba damaru eba paw amuka na pijari Manipur da spinning mill ama lupa crore kungani thoi changna sana na ba mathang thada ki thabak paikhat pahoragani haina Union Minister of Textiles Smriti Juvin Irani na phongdokre Army na Manipur Praja singi mateng pangduna lakpabu Chief Minister N Biren na thagat pa phongdokre amade ka hena kangkhibana hauzi ising pirabasu mahi charoi daba mafam yaure haina Agriculture Director Pharuijam Rajendra na phongdokri Ngasigi di ayas ti mina pijaba pau matang salojare ming tabiri basing bu amukana khamjari